Therefore, Yamobibia, Hamobibia Kwaba, Ediba African History and Heritage TV, and that's also a Muslim for historian, Dr. Kujajima, and a Sabri Motuvate, Nehem Fana Moses, we were Yenana God love Kokuba Tinche, and why say near Yenim no, or no, Ena. Sunya Montemu Hade, a bar hensema or wap kudru se obechere nadwen. Enunti ena dabia ban obi de beto comment section or say ada na dabia nana kwaten nana god labo ko anten de ko. Ene na metro ono na ye bama o pita kudru a asema ye hunta asema ye de ensafa protein de na ball. Enunti ena bribia na kache ena yetaba sa edete na enemi nche ho no mechia me na God love ko kubwa temechia no wi a yebesan akọ studio 2 na yeri nkomobo no a hihye so ana we dey oda roma no da ba mu ji show bu what is saying to ni kama to yo mo ye pa yo na wa fa je kama pa yo na na awonti ejade de sa me pese mu dana branch ye kakana okay amashwa ye sa yo atifo we dey ene kasebo a edapono so no eye press release bia na natural boache tabiri a otoso mienu a ye breku man ode beto abonten ye nyina yete se brekum nkonwasem no egentre ha no ekopie manhia ye bobo no a yeso ohema wo ne candidate ne kro ne ba ye prepare so a ekodu ba bi a otu vo kan se brekum vo nko brekum na nkosi eba ya na enya ntie eba be fo kasafidie ntentan so oba hema ye nana amia hene waso noa ni nua ensa de na kopem agowia no so nanan amankuradi awu a otwa na ni hwe ban yese na oye ni nua ono otwa na ni hwe ban a awusua kro no wasan ko yi ni nua anti brekum for de omse ha na he davida ene ye betabri yasem edi akọ ono regional house of chiefs na ne oba hema ye no atwayi se odisia o mapa no akowia na adu no so adesiko no nyina chi ano omoje tomu se eye nana kire boache tabri otoso mienu ona akowia no ye ne dia ye se ne ade wo no na odi enye ne akomde no enti omo ede nana kire tabri ede kratai amonse trefo se yentie na sem na yemfantom from enunti ena nana sabri aba intimate ho no ne wo press statement num no making kan wia na edi atun saliani aka o se ekona royal family na naturally abo lineage koraso asokore brekum PO Box 1 for immediate release. Brekum chieftaincy matters. Stay calm, Brekum. Nana Trebwache Tabri II remains the rightful chief. Statement from Nana Diabo royal lineage. Sakratawi Nana Diabo royal abusuya adesifuzian ewo Brekum kumiasa aseso. Abusiano ene de sakratawi anasa manboy eba bonten na nana trebo atetabri a oto fumiru itrezem no abusiano se ono a ene oya dehye a oyi Brekum ene enti so bi afokoti kwan na wakosi Brekum ene be de bente se odogobi enu abe enti yankoso Ose Nana Diabo royal lineage wishes to address the people of Brekum and the general public regarding recent developments surrounding the Brekum Paramount School.
ɔse nana kyerɛ di aboɔ na de hyebusua brekum konwasɛm baeɛ no afei ɛna bɛbɛto ba no duo akyerɛ badwene ɛwɔ brekum konwasɛm ɔse on the 18th May 2026 representatives of the two principal royal lineages connected to the Brekum Paramount appeared before His Majesty Otumfuo Oseidu II at Manhyia Palace. Our appearance was not for a judicial determination, but rather in recognition of Otumfuo's revered position and influence as a respected traditional ruler. Ose, na bronya bosune enum ya etwa mu. Eda eto so du nwotwe afimu a ena abesibusua mienu ewo Brekum wonom eko Manhyia de omho kokyere Otumfuo Oseidu Ababio. Following the engagement at Manhyia, our family remained committed to preserving the customs, traditions, and integrity of the Brekum Paramount too. As a royal lineage with a clear understanding of the history, succession practices, and customary processes governing the two, we have no doubt regarding whose turn it was to ascend the throne. Ose na Manhyia ho na bekoye no pankose be kodi asem efi se wonom ye ade sibutua de benim Brekum abakosem ni Brekum amamre ni Brekum amanne eti akonwa no beda mpan no wo muhu ade sibutua de adru ne so as odi. Consequently, after returning to Brekum, the family, acting in accordance with its understanding of its established custom and traditions, elevated Nana Kyerɛ Boakye Tabrɛ II as his chosen and rightful paramount chief. Also, Manhyia baeɛ no ɛna Nana Kyerɛ di aboɔ abusuakuo yi wɔnom ɛmaa ne nsa so sɛ ɔde hyia yɛdeɛ yɛyi no ni efi sɛ abusua no yɛ mienu enti sɛ efiriwa na ekotu efikutu a na eku enti ni awotwa na ni no hwɛ ban no so ofiriwa nde a na automatically ekotu di nye obi na bɛka eti sɛ na konwa rotate yes akonwa rotate nti nye obi na bɛka sɛ aduru so enti ɛhɔ anom so ne nsa pagya no sɛ yɛde hyia yɛdo no ba betena Brekum akonwa kɛseɛ ɛso. We maintain that the Omanhema of Brekum was fully aware of the family's decision and the elevation of Nana Kyerɛ Boakye Tabrɛ II. Despite this, and notwithstanding legal actions initiated to restrain further unilateral steps, she proceeded with the installation of her brother as a rival chief. Ose na abusue epa de hie nso no nyesa ohima ni wonom ede no kokyere na ahima se ode hie wei na ye de akonwa no ato abusua no mu no ye de na ba ede no abetro se ono na ye obi a ye pese obefro Brekum abanwa no enti na nka omususu se na ahima yede de hye no ekosira akonwa ma no amamre kwa so no ono so ebebo ni din a ye friend nomination ede akyere asi ahenefo no nso amasa ne ekoba ya ne se na ahema ono wonim sa amamre ne esi ye nyina nso opu na ni guso se ono ani nua besi akonwa no so yon Tabrɛ asem no ede kokko ono regional house of peace nanso so no Nana Hema also on there wonte say dogu bi enuabe otoko so a edi nimia ekusi akonwa so. It is a position that such actions do not satisfy the customary requirements necessary to establish legitimacy of a paramount chief of Brekum. We believe the people of Brekum understand
the traditions and processes that have historically governed the selection and installation of their leaders. Also, Nasa Namono Obahema Etuyeno, Itia Brekum Abakosem Amamre ni Amanie. Na wonum enim se Brekum ni babia a ye de hye de onim. Amamre ni Amanie kwanso senia yesi ode hye manikodi Brekum ekona akunyano. We further note the significance of the title adopted by the rival claimant. The use of Chirediabo's stool name raises important questions, particularly in light of previous assertions regarding the status of the Chirediabo lineage within the royal family. But see, now, ne na hewa de no kosi akowie tutum akonya bi no awota briye tese watu akoti ahuntare ai so de hia ba akono na konwa din na tese eno na yebe bisa ho ase ye kasia. Notwithstanding these developments, Nana Chireboachi Tebui II remains steadfast in his commitment to progress, unity, and development of Brekum. He is determined to provide leadership that prioritizes the interests of the people over personal and factional agendas. Or say, na emfa ho se Zabio Kafrache na Obahema ono wabubu amambre ni amane ni Brekum abakosem so no on de Nana Chireboachi Tebui otu na num tuo se on de opasundie eni mpuntuo ni nkabom enti Brekufo obia enka na kuma entu ne yam wo Brekum a wonom enam emrakwanso na ono de wo sisu dua bio se Brekum ewo hene baako ohene baako ono ane na nanchire wachi Tebui a otosunbi. We therefore wish to assure the public that Nana Chireboachi Tebui remains, in our view, the rightful paramount chief of Brekum and will assume his customary and official responsibilities in due course. Obusiano say, "Omde to sajafo di nebiati aka." Ghana fo nyina say, "Be dia be da su na mamrem say, Nana Chire di apoa otosu nyini ono na ye hena abaji no ewo Brekum na ono ti ohini bia ni ho efiso ono na de na fa mamrema ohema oyawe ni adesibusia be di akonwa Brekum akonwa so obia yawe na obia anka ne bo entunu yam na enchere bia Nana Chireboachi Tebui obe tudentuma oguso na odi asidwam Brekum adehie nyina awu se Brekum hene enekui. The Nana Chirediabo royal lineage respectfully urges all residents and well-wishers of Brekum to remain calm and peaceful while the appropriate legal and customary processes are pursued. Nana Chirediabo abusuan ese Pepa Brekum fato bebre obia nkana komanto ne yam if we say Brekum kro no ba bia bedu no bempese ebe sei obi na kan ose ochima ye nya amane sei enti be de emra ene amamre kwanso then abede nam ebe ye duma. We wish to emphasize that the Brekum stool is a family stool whose succession is determined through consultation and consensus among the head of the family and the relevant elders. It is our understanding that no individual, including the Queen Mother, possesses the sole authority to select a paramount chief for Brekum. But the end can say, Brekum akonya kase no. Eya busu akonya
na ya busua konwa no ntino okwabrane baako entimi nsore nkase nipa mienu ko entimi ono aso odehie bi nsa dese abusua no nyina ehia na betibe ho asese asimasi anase obenten a okui ono na ye nyina ya gina to se oye Brekum ehne. We remain committed to defending the traditions and customs that have guided the stew for generations and believe that these traditions must continue to be respected by all stakeholders. We therefore call upon all citizens, traditional authorities, youth groups, opinion leaders, and interested parties to exercise restraint and allow lawful and customary processes to take their due course without interference, provocation, or action capable of undermining peace and stability of Brekum. Or say, Bedia Bedasu Jina, but be a Bedina said Brekum, amani a yefaso esi Brekum, and no na the Bayeduma. And Nesatino, Onopa Adeshie, Mabuna Bewo Krumo, Nananoma Bewo. Oma obibia oditumi a owo Brekum bia no de atunani se onka nebo entu ne ye benka bebu entu beyem na ma obia enkohye obia ahoroba na obia so ne bia empimkan obia anani ma enkofa oyene bi emma ebema Brekum asundie no abowon. Our overriding concern is the welfare and progress of Brekum. We believe that the interest of the community must always come before personal ambitions and that traditional leadership should serve the people with integrity, accountability, and dedication. Yabaka say, Brekum no ni yedie ene nkoso ene esese etobako maso na mom enya obakofo bi ono ni yedie abusu bibia ope ede amane ho na mom no eye kuro no ana Brekum no nyina eyedie ene da wonom abusua no akomaso. We assure the people of Brekum that we remain committed to safeguarding the dignity of the paramount stew and working towards a future marked by unity, development, and prosperity for all. Ose, na bedasut na babi abegina se Brekum akonwa no benku Brekum akonwa na ni mase. Yes, this year enwu akonwa ni mase. Ombeko akọ embeto akoso akọ Brekum akonwa ni bonyama ewo ene ho ban. The time has come for Brekum to rediscover its destiny and build a stronger future for current and future generations. Or say, Embrasu, se Brekum bebe kusheba nimten, na bebe chichire omai Brekum no, mana beye krabehe, ama adishe etias imprimpri, ultima dison faso, na wonma ombeba achire sunchirima so abenya somfaso adi. Hope is coming. Omse anidaso enam kwanso ba Brekum shall work again. Na Brekum ebesa afane ntumapa afria. Na not chred Wachi Tabri the second is bringing back the Brekum we desire. Abusuya say na not chred Wachi Tabri otosu mienu Odi Brekum no esayamba abisi ne nadab na Brekum afa nentumapa afura issued by Nanatre Diabo Royal Lineage Brekum Ghana. Ose Nanatre Diabo abusuaku adisibusuya wo Brekum wonom ene de sakrate eba abonten sentrefo yemfa ntopono so na yentwe hu mubi na yema adasama enti na che bushon yema kwaba yema piao na be sempa piao bari atwa se poverty
Yankabi. A press release. Ntini ya tia bo ntini so. Sa na tie. Enye kosi. Sawi. Esan no so agin ntini wo mo ntini. Na say media there also for immediate release. Media there all the assemble media now perceive ya chairman. Intima all the about media. Entinana Dr. Akwaba. Mejo so nana. Asem ya nana chere ji abo abusuen e kan odwen ho se ne mekan ne se ne kwanso a amamene amane amnum asem no eye ode no kwasem ni nipa mieri na eku ne ba ko bu ba ko konra okay no tin na ni se opunu kono njem de say saade we do say abono man ene adasa ene mapama wo Ghana efa ahensem ene nkomyasem ene ya obia wuye sie na konwan nipa bebre timfa ho bu wo kwase ba bini de kra kan say ono ne maame la ne ono na ye na pan nipa ntino okay abakoso adia menwa no say yenya atakuma na kete panyin wo wazan atakuma ba sa na say atapanyin dibia tatakuma dibi sana tie ati akoso dibi sana tie tawia dibi sana tie nyankuma gu dibi sana tie in this case no ohema no na se din kwa de se na mi ahene ami ahene wanyenya me so ade are wanko amana konwa no wanko amana busua no are nja ami ahene no ono ne maame no na bewo ho no nko a ne bia nka no David ebitana amra bontin mekanche public no bu bia tie okay public de sa san todwa obi a kire na gbene sa maame bi ba ko 40 mutu okay nti dunu last one onka konwa no ho bia okay ho last one for no kwa konwa no na erotate ebo apro ye ba ho efri akora mutie ye muye mienu ohema akonwa otiso na wa sa dunu wa oye nipa pone papa nua ni otwa na ni hwe oba oye unua mese na odun ko tena so anye we no ta ni nua doctor no hye ko doctor no na meken ni ye ti ase ye ni kwan ofa so lobby ya wo ma mi u bai very good no obet na so oti akowie so wo busua mo ayi Paul na adru we no so say so kwase ade na still ss ukoye sabu ka frate adufudie pe wo se de nko nipa sa da o yare kiridi sa ya si ne man nyina nso no okay obese so onya ne man nyina uzu se adenti ani bere min kwa me woni sa me na to ko sa ma to fam ma twem kakra ma so kakra we kakra ma yeso ono eno na ma brusam be ya brusam ko brusam ya brusam what I say he didn't the Lucifer and who fell for the shining one but the greediness now oh yeah person me say it is a woman no be a woman pa mienu na sa ukura na ya panina now no akwaya say yankase yeti ho be yi boni so this is sanity dia yesu entrance my we ya first one yanka second one yanka third one ya mamu sa kwanya okay na sa ne ba mfa kwanya so ma ne ko kwanya ne ma na transfer ba ye bi ba ku mienu miensa wo ti ase ma na te so na mu nyina maka bom na mama akonwa na bedu fi okay sanya ni bi de kura nka ma na behwe akonwa ne so no nka be kura be ka hu bia eye ma challenge bam ma brekum nyampuntu ise konfo bone hwe yarefo ma konfo ba beto ya na bro nya na bro na mo bu ba nra ya o ba ya bro okay ti nana no ye ni papone o mahima ni ye ni papone sa o nwina busua no okay o mpe niema e ko nanim
straight on pepper ye sa di pan so no dia pefo sa pepper o ye du fudi pe nani pra ye nanane abra kwabra na abra kwabra wo mam ye sa ana no wo ba ye no be bi afi so yi be film dia we mpapone no ne aya ni pantias ano so dia me so ka say mi ko twa bobio mi twa bobio me dia first no me hwa no kure asema nana mo kwanya ne kwa mu ye nipa mi tu pe tu o se kire gi abo abusue wasema be kan ma se film ne se be ba ye no abusua no power de hye no Uti hobi o ya we nye di papa ne nye se kokoam afedie o kwhye kuntru ase a wo watabiri wo de hye wunua nya so de hye ya se ni nua pa sa anu nua na ba no ya ne de hye o ya nka no anti se sentolu ma yibi na se bra koro era mami mo na mo mbekire wase na te se oya o ya sana abufudi de na te se o ya adane so no udidi a wo pese bia di na o tia bi so pacha bi nanchere bi dante in this case no nana no so tia ne ya ka sese ya mo anye critic okay anye critic kura na the interest of the family in the case first the supremacy of the family no adeni abusia na onu film bia biko ya biba ya ne abeduru no so a be friend kwemoda no ono so na ohene no kin na biko ya biba abeduru ni no so a aye ni group of people bi na lobby man ni no minim se be sia konyana man ni no bibi sisi ye enso bia na bibi sisi a group of people be a lobby man abusiane mpanimfo bi a lobby man man ono ni nua na ofiri ha ne ni nua na obedi hene no yes okay nye ni nua na pedo sorry ya say me woka me ya doctor me ti say me ba be hene no ba ya sin da ku ne be lobby ye ne be si ne so ne ba ni dini ba mbi be o ba ya de shikun na mo me hwe ba kan so ntomo ke ayo fatale ba ye abusuane ta na chi okay kuma abusua ba ko no ta na chi kuma no oni be di na konwa sha pepe so ba ka se memre back ya ba ko fo si hene ta ni pa ko bi na si hene okay anya hwe no o hema no fie wo ni nyina na o abusua pan ni sa abusua pan na wo so nyina wo be ko no nsa omo ya 2 gate ya na chese 2 gate no kira no so wo abusua pan no meboa sen ba boa ri nyina no ane be dia beto me boss no nyina ni sa mama pan ni wo hobi mama no wo hobi ana baba kuma hene so wo hobi no hema no so wo hobi the period na na omusie ni nua na konwa no hema na tia o hema ya o tigo no ba ko no hema kokko tia bi sa me koto no pe okay no ho di onu free one na we na doctor Prima ni nua ba ya akoni sa konwa yekura be Fatima sia sa Grand Tour doctor Prima ni nua ba na wo bedi na ke sa mo ba area na mo yele mo be pese be yiwe no nana menti asese ade na ahense odehye ba ko enya kunwa na odia pese bibam bi kronu na nana mbebo kronu na hema na mbebo no nti se we afiri ho a openu baba betua ne to it's like politician jumadi abedia na sa ne na tese philosophy na ya dia ba no sa wo ba no ba expose media wanya kwana makura na sa ne sa na te dia nana no muntimi mo politicians proper na wo ba ra ko bokwa sasa mama ti ko nwenshi no ye bibi na nya na wo ne wo ye na hatoro kan na ono atwa no to a wo so beka se wo mpia to esa nti o ene nti na me kan se edani brade okay because me no ye nyina ye ma me ba ko na wo ye ne ma mienu ni ya be ya de fe ko mienu nka we be branka so no ba so tabi nti afa na ye be konchekire mu ana Sayan koncheke mu dia na automatically when you are
when over there. Young Koran necessary to me, just one shall offer a take on your show. Who knew how to your last show. Or pray, no be a good bride or coachra, Bianca Soya Kung Fu. Or pray, no Bianca said, we have come for you Friday. Order for a high African history and heritage TV. Name Kyle say, Yen na God love Kokubwat. And a yeshia, Ewon Konkonuasia, Yetwin Komo, Nankomo Bono, Efa Precum, a hinsem, Aberdeen Trehan Elon. Eti, not just say, Dinti, and a hinsem, Neno. Near Abba Viasano, now Mekai said President Mahama, Nananum Cochiano, Plaster House. Metisano can be said, Titino, a Kurakra, Cochino, no, soon, yeah, but Nadia by Nadia, now buyer, Nibano Crown and Paho Crown, and or Padi, Nanano said, no, the president came moving on. Who said, and you know, I say, on said that dear. Nipano or Pradi, oh, yeah, this crowd on Pacifiba. You know, a young man, yes, a dear Mrada home, a Mamreda home, Mona Nanum up practices our system for more than 400 years. None, Sanya man ACC. Who said the minimum you got program be my make a choice? Winning the Riasiaco. I catch you for a young man at back of school. Rebel man, Emum. Benimum ran in the echo, ye, depending by your slap until, oh, yeah, and what could you to go? But I some fool, sir. Yambran Sam, sir. No credit. What I said, yet what could school so cushion in the Faba mind? It is only preponena. Nekranoa, Kamisu said, Nimdiano Akonanim, Akratisem Nim Rabasem no Ados. Ah, Bibia, Namakajabayako for 1 year. Oh, crowd can be. Then I'm going to Mamre be said, Nana, Mamre be said, oh, Nana number 7, dear my and Kana Bonting, and I don't know. Okay, I say, it says, and Nana was saying, was and at the same. Yes, I'm American. The American said, as I say, civil society, ye Yakukudru, na ye criticize him for nonsense. Na ye him for said, and your ancestry for said, very savage, very bad, man, moon, some na echo, Kyoko, Kikopreman, na the ship was sent a community at the war when you send Padu, be a funny Demra, may non fail. Amoye, may you be at your because I know they say a National House of Chiefs. As a chief council minister, no, oh yes, I dear no money and share. Say a community, a dish. Now, why don't you say Benin? When you say Benin, Minim Sabini, Benin Pana, bro, and a bayan in the politicians. Yes. Now, most Munima won't share. Nanano, my beg, yes, I did. And you make us say. One say, Yamamrim no, you assembly say, oh, Nana cry, I dare you can't, sir. You think was a mistake, and no, and no, you can't. And so, Conatran, you know, any Grunum Grana, not Obias, man can't once and cry, hey, when I have a cousin could take to be too. Very good. When I hand over Cat Nanasa, Mimi Susu said, Brasso, say, Bran Nanam, Binum E. Bununtino. Yet Tim Babontin criticize the woman. And yet, an idiot, now, Bobaji, near Baya and Yeka, Maneton from on Tisani Ayaka politician. Nana, me pato, my memory of Kakra, who in say accountability. I am for Nonian and no Kamuki. Yet to America, say, Tetino. Nana nanum will believe we say a Busuan Japadi or Mom a Japadi as a 1 per 3 year. A Kubiano and Casancasabere, he became. Was I believe it was at hand. And there are sorry chromosome nene chronebana a baby sa a pen every nippati. 80 nippons through possum nippons through samai.
ɛna wɔnom tete nkonnwa no so ɛna apo amim yɛwo ka bɛka kyɛ sɛ samani no o na sama wɔ hɔ koraa nipa no nyini ne mente aseɛ so no sɛ prekum ne ACC nyinaa ɛwɔ abusua mu nyinaa menim sɛ otumfoɔ wate ɛnso ne yɛde ne yɛasi akonnwa yi so a ɛyɛ buga ɛna ne nua baa no ɛbɔ de maa no a wɔtabiri no ɛde no kɔ ɔkɔ a otumfoɔ ɔkɔgye n'atom ɛwɔ hɔ wonyini sɛ ɛno so saa power no a osame mi yɛ nyame ne ka ɔka sɛ mebia natande a nka makusu fa otumfoɔ hayi dwase yɛdo deɛ yɛase adadaada saa yɛtia mekusu fa no sɛ panyini due mantemante woyɛ panyini bi asisiwa so nti kaakom yɛgyene nipa no a bɛde asɛ ne ba no no tie nsa ne nyinaa mu wie na wo nti na nana no wɔ nyansapɔ na wo wie a woakɔ asɛ ne pɔ but ɔno rada no babɔnten sɛ sɛ wo nea wode ne papa ne ho nyɛ fɛ mempɛ no no menyɛ no okay ɛnyɛ ɔtomfoɔ ne ka because nana yo prekum die sampa so die ɔde hye ya yɛde no kɔɛ a yɛfrɛ nana sampa jafly makɔyɛ research wɔ ɔntɛ sɛ kingmakers no obi adi akyiri apart from nana Kwadwo Masa no so a akonnwa no tɔɔ a ɔtwerɛ letter sɛ yɛ sam bodua no na adu so ɔno nko ani di akyiri na bi kɔ ɔde mem yɛ grunti na me sam bodua me wo de na no ada kra no awad masi mete sɛ awad masi mponifo abusua me yɛ sana ka no yɛ president banko no banya representative amana kwa ko jana wa ɛyɛ wona uyo bia wani da fampa dabi etampa oh ndi atiefo mo de am tie nsem ya na cha sɛ otumfo so ka ho bi oh onya ni papa because sɛ wonim saa de we na wu atoma se de obi abegyina ho ato no nka bɛyɛ press conference yɛmena me soma nipa sponsor yɛmena me soma nipa sponsor kura nka immediately no osan efre bebi sapa mo be impersonative nkrofo no ɛyɛ criminal offense as so be to impersonation as afo ni na mo police for chom do mo kwatum remand that is it now mo so impersonation niam mo yɛ we character assassination what di nipa mo kunkrofo no yes mo condition ha condition susu no mo shabere e di asham oh wabrako a enye obi dan ahimfie kese tse mo nhia na saa na ema wi e na ekoso a otumfo no a wato anu tuo efa ya osam modua no sampafo kunyasie wo se amanfo kra jijiji musika haji na so otumfo no obi a oye diligent and allow word the word diligent wo no so obi jobi sika dia wo ma bote meka se obi mokra manfo chance jiji obi sika na mo gi ya o manye no kwampa so wo na wo yo otumfo a wo bu atentene ne so sankofo bu atentene ne ma asotwe be no de ma bra mo kan why na otimpa na so no wo gi ka se sa sika na fa so kwa na fa so ko gi we rim sika dia no wa fa kwampa so wo tim bra what me na wo kwaru ho so wo yo otumfo no by foot David onyankopon yo otumfo na say ahane ne dabi what you say nti so okofo otumfo to ho dabi am ka say the attributes and the names of God no aye nsasa ni pakra kofa to no what you say onyankopon ni dindi ose ade yo oka oya sa nyankopon otumfo we na pa asase mu dakroba kuma ni pampem yes empem nwotwe wuram no mu wuye ndu kofa title otumfo na wonye ho adwuma na wodi yes ade we dia baby it is rather unfortunate okofa title otumfo odonfo obuam just odonfo bia wonsa sa odumia manfo wuchira manfo ye fro ye boa oboa nkrofo wo ti ase but wo dia ne dia no mia nkrofo nana no munya asa dia no
munyai nko fatina wonya ho adwuma fanto ho so abra wontimi nya ho adwuma ya brekohima no kwase ni wagu na manimu ase me na ko hye preku a wanya ne ba bi ko ta kan se bi se mofo de chocho tawia so na se tawia na yi abubura na di ya na tawia na do so mo ma tawia ni ana tawia ba be ku tawia firi wa ko ye na nyankoma go ba nyankoma go firi wa na ti akosen aba o ti ase na asanko abubura so na se mo ntimi nya ne sa na se wudi asisi nyama na wona nanan nkonwa na wusuru no na wona nanan so bi akura na wo kana hye no sa akura na wo kana hye sie eden de bepeja likumma okay na no kura wo media konwa ya se sika bi apie ho no dia ko totumfo na wafa wunua no so wurutu amfanko efishe wo de kawo manhia sana manfoka yadi ati duasi yanko ba bia ni amanfoka no ade ba ko amenti ase ene se ye ka se oman a enye abusua ba ko pe dabi na hokwa na ade be ho bata ye na ya ka ye nyina bom be no umanfo no in consultation no asamba no ni bedi ye asamba no no oni o mukan nempa adis royal family no kura no aya wo ma men mo busua na omo saa kuri bo de kura so no asamba no no mo kan dai wo de o ke mantamu ha robun ko ya sem me koye ho research by the beto from wow tie le koto asem binum pese bi binum elene akọ mana akọ jente nra da nsia tredi mo hu se na binum apa social media so abetutu bonu tu se abusua bi kura ba ku bi kura onye de hye na be de be chichiri be kuru no betina mu binum ne ade oh enti mo be kom no aya ba ne na betina bia na be ma ne o de me ba ye be ba no so de me chance mo be kom no na binum ai pepe se be binum firi ne amasa de na ajetre ani nin ka sa ya bayi no ani pribia ya bayi wait ne me chance so no se essence nkonwa sem politician esuro so be kan nkonwa sem MP suro na usuro no uso akwache obi aki no je nyambre se ba kono ndie nye nipa na che che obotwe o de me ba me bie politician twetwene ho asofo twetwene ho obi twetwene ho ba hensem dia media kure gana media nka hensem mo gana mo wa se isu ade be eye pass on the buy nunti ama hemfo na fa be ho odi mama ka se no siro enti kese ye makwan na civil society no meba ano so the media na yeso be mu winning bibi ti se na yeso politicians mu no metia ndase pa ka die bi because we ahensem diapeto na gintre ha emoja ehwiegu na car oman no bo ya ma ba fa be ho di abede be mistake ayo na na de o ye mfonso ayen kan ya kata no to why Mirasiminia, we out there by a yapa. Na maminchira wa diebi. Difo ni wo. Brekun wa asofo ni wo. Kraji sini brekun. Nti no hima ye o ya man branimu nipa bia betoto abahwere wo monko no. Eye. Wo mle ko nyankopon asane se onipa ba me do asi Israel vie so wemfo se. Me do bebubu na masande wa te. Nti so nipa di wo. So bi wo so refie Jonathan Tiobayana doye Tobiani Brekumbo awo hima na otwa santrowe oya mumu yakase we ai ni pam yenumma Jacob ni nwe so na ni baba ko shantamu ekun omo it is rather unfortunate media mafuto ande ba mabrekum ene mi nua kire tabili no ene se nyankopon asem bi ba after the death of Moses no awrade chishu num ba Joshua ka kire ne se o ma ne bunye duru onsuro
no no Nyankopɔn ne ka no ho onkunkɔ nanim waka so obɛboa no ogina no kure ma prima do kure no onkunkɔ nanim na tamfo nyina nyame di be butu nanim ama na tamfo nyina hwehwiase saba this chieftaincy dispute say na ya kyerɛkyerɛ adoma nkoma sama abusuan panyin abakoma hene ohema ane nipa na num na bɛka ho wɔ cabinet wona ya family no ohema no abusuan no kora ne koyi ne yɛ abro woni right say wo so ma me ba nsa nkwa na de no ko sa wo kwaje adam diama obi kokko sopa obi kokko hunama no wɔ baabia sa hwetwe ni nyina ya baba ho predu ya fa wo kokko so sa wo je bra Kama yare on the 10th generation na ababa ohima we ne pension tie me asem we omopa mo fan tu ba bia nsuonka on the 10th of generation ohima na busua no be so papa na se sabre no ohima na wu okọ nso asotwe no ya gane ma ye bone oni ho tie ohima no de ote ho no no ni obesi wona gi no emfa no eno na nipa ni ma sese ya da so te asotwe ne punishment so wonim say so bi ko wo ono nim say wo ya bone na wo no baba twa so ka nka wonye say nipa nka wonye ono kra nyi ni say nkontambu bi wo ha pa bi kro banya ne de no wasa jiswa nipa nyi nkontane de bebre ye nya de bebre nya ne de wo ha nti ne wo ye bia nka say wo hu hare batuma tumri ka ko ana batuma ko hinta baby. But when the fullness of time is through, we are going to appear the judgment seat of Christ. Now we are going to appear the judgment seat, you know. I will walk on and will son one. A community by you want my ask for you. Come upon will be who said, "Oh, you're here. We are for hello. Oh, you're here. You are not him. Or say, with your bonana put any him. Sani aso abade ye kankene nyame de ubesi o ma tumi no body pa sama wo ken no nipa no nye saade no ni wo ho pa me se wo ho kra na ti me se hima ya konwa ya wa ma so sese nya na sa kina akonyoro tumi sie me tia na me ka ya botre ma me bro wasema wo ken eye gidie asem o ta se eye gidie asem obi gidi se. For example, when you say I'm a Muslim, to America, Arabic for Islam, some afan or more mindset in Quran, Eka, Hadith in some cancer. Say, who are a Timuada, a shall say, or what a coming. Some can say, I shall say, what they are. Ye bet was over to now to train South Atemu ada ebeba what I say enti sa akida no sa believe no enti sa for no team dem enti onim se o ye leader kura no onim se dan komo bi se mi wu kura na Atemu ada kamram se mbu brabo ni bia mesofa enti na Martin Luther King 1990 what was it because of that Arab states Arab countries sika amamfo be politicians ne be king every day kototo abutre no nsa ba nye bi Gaddafi ne Morocco fo ne Saudi Arabia Kuwait no nsa sa ne ma no ebi ni ko what I say ye ha no tete adua na wo ye team se oyo hene na se ugu akonwa na ni ma se na se of tabule akonwa na japade bi kura ekoto dia samamfo betwa so uwa asamando hono di yeso ya de no se uwa asamando hono na nanom ebisa enti akukura no ana onko school da ono no wa adwen bi se owua asamando ne na nanom samamfo okobu nkonta akyerebe nti ode yamhyohyo obe ya ne ye nne sa adwene no Christianity ene sukusam ayi afriyeti
Oh, me no go judgment. Yanye Samai Kurani. Hopa. Orofo I African History and Heritage TV na me ka say ye na God love what and ye twetwen koboy efa brekungu na semo enti nana wait ye mra back to this document ya pensu bia enti no asembe ne itwato a wudija ye nana kire diabo abusua ene oman hema a odi agube media nana mahima o ma menom ene wona nana mmerwa de tusu se nya wa hofu nya niema bia na wo do munku ade ba ko bi wo se edun ya dina obetuma agina mabu atantena ne amabusua do ni why no for de kutanya wo nku awdia eyebe kuma nyina dia ene adehye na bedia konwa no bedia kanke tin bi nin kan say hima bia yedwamanfo because bia ba okonifi yes na tie if you say wona wo ye batan a o ji ahoho o ti aduane mpo afi nti obi agba ko ne nafi kura sana menye adwale na be credit dem ma kwan a wo fa so a wo chi isisi ewunua kire no mabusua no enye kwam papa so obi tuwufo a otuwufo bone wunye ya wo de ne baaye so wo de kire no makonwa no de ma wo na omudi ya e ba se kire nim ni ho a kire no so bakwa akofo wunua no e de naba ama naba be fi se wontam ya so na sense nyame me dan kwan be menade a ne wunya ba wa mene ba ko wa mene mienu mitie mo ayi no mo mene ba ko mo mene mienu mo mene miensa mo kwan na mo ya de hia na fa tutu mo sa kire no mabusuane na ya wo sa bia nke ba ya odana ana bra na mmane tie konwa no so no ana omo ye mo ne amu ye bia de hia no mo ye obia nke ba ya odana enya odabia adenti na wo ma me pa wo de saadiru ekodino mitufo saadiru ya wo ye ekire se wo ye nibrifo wo ye sisifo wo ye obia wo gina ma nokure eba nokure pa onka nokure we anya tem na mo no aye parpare ye asese wo wani da ho na hu se ne wo ye nya atwem nipa mo support no nyina mo support se koku abusuakuro no nkae no se kiran mabusuan na yaketo a yesi kunua no nyina na nyina bia ukunua no nyina na beduru mo la no so nko a mo so no mo ho no wo ma wo mo kutu anim fidie na watu no e be chuba last born akonwa na beto na ba hu se ne wa ye no be di be du ba be di be du na if you say atantene na ani perpeye na nyame de man na no say me di uba bubu me di wate na masandi wasi no wan fa nya adwuma nti asusukuru a wo be susu ama wo nua no ya de baba ho mpredu nti me ka kiro say on the 10th generation no woni wasofo be sofa on the 10th generation woni wasofo sefo be sofa ya pasubio me nua kire mo bi mu abranti a wo ye na bomfia kura so hodene na gina kona no ntokwa bi wo ho a enye kana sande kire wo hunu no yiro na pinkwa wanim no opia ni wo betima ka wa hyeda chegi abo wo ye botan wo ye suswan bia ni wo betimi afa botan bi dina ko ya abo no ta de beba ho o je moba sapa bibi bia ntinwo unyankopon efise unyankopon tiase udima fo tiase ana nyankopon enhyeda mamo nyemobo sade hu se nipa bia sisi no efise when the fullness of time is done nyame be yi wa hwe ho anyam when the fullness of time no ebidura nyame ebe yi ahye ne ho animonyam e di atrewo eye ye nana God love okubuaten odumase kuntri abusuapani ena yete ne nka odofo ye bre no aye bre enti ye de kasebo eni kitawdie no ebisi ha
Ochina sabri we yebesa the topic for abremo enunti ye damase ye mamumonitie